Mi danas ne možemo pristati niti možemo nametane nam uzanevi odluke i po procentima i mapama prihvatiti kada ostanemo bez svojih vekovnih ognjišta i svetinja i da mislića na Neretvi ili Oremija na Emu, Saborne crkve u Mostaru ili crkve Sopotnice na Drini, manastira Krka ili Klupe u Dalmaciji, Ozrema ili Vozuće u Bosni, Prebilovaca u Hercegovini ili Jasenovca u Slavoniji. Sa punom odgovornošću pred Bogom i svojim narodom i ljudskom istorijom pozivamo sav srpski narod da stane u odbranu vekovnih prava i sloboda svojih vitalnih interesa, nužnih za fizički i duhovni opstanak i ostanak na svojoj očevini i dedovini. Postoje uverljive prijetnje da će nas NATO zgromiti, da će po nama prosipati bombe kad god budu hteli. Zatim će se proširiti bezbednosne zone i zone isključenja, tako da će muslimani biti slobodni da nas napadaju gdje god hoće, a mi nećemo moći da se branimo gdje nas oni napadaju ili da im odgovorimo tamo gdje mi hoćemo. Reći nam se kao da taj NATO savez postoji samo radi 2 miliona zapadnih Srba. Ako ne prihvatimo plan, moramo napustiti dosadašnji način života i rada, moramo proglasiti ratno stanje, uvesti ratnu ekonomiku, organizovati ratnu proizvodnju, mobilizati ceo narod što u radne brigade. Moramo se pripremiti da odbijemo sve napade neprijatelja na naše prostore i naše granice, ali i da pređemo na neprijateljsku teritoriju i u najkraćem roku potpuno i definitivno porazimo našeg neprijatelja. Međunarodna zajednica ne može da nam garantuje bilo šta, jer mi njoj ne vjerujemo. Da li će sa sankcijama biti tako kako se govorka ili ne? Ne garantuje se šta će biti sa sankcijama. Zašto su uopšte uvodili sankcije ako misle da ih tako brzo i lako ukinu? Zar se odustalo od deklarisanih vatikanskih ciljeva da se Srbija svede na granice iz 1912. godine? Zar je Amerika odustala od promjene režima i dovođenja marionetske vlade u Srbiji? Ako su odustali, zašto nam to javno ne kažu? Čak i da se sasvim žrtvujemo za našu braću u Srbiji i Crnoj Gori, da li će Srbija biti ostavljena na miru? Da li naši neprijatelji tako lako odustaju od svojih dugo pripremanih planova i utvrđenih ciljeva? Da li bismo svojim potpisom i gubitkom svoje države dali legitimitet stranom vojnom prisustvu u svojoj zemlji i na granicama Srbije? Nemam odgovor na pitanje kakve sve posljedice po Srpsku krajinu, Srpsku, Srbiju i Crnu Goru mogu nastupiti ako mi potpišemo.